أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta al-fajr. Amma baad musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawen nande ɗe ayeje ɗo weltano Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en o jemma ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe hande en heɓay balɗe 26 o jemma wonɗo e natude o ko woni jemma ɗaɓɓa ɗon ko fi o yewteten fi muɗum. Haray ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles. Haray ko nyalande welo nyalande weltagol Allah tawnunen rowani hikka kadi o tawnima yo Allah newnan e wawi wurtigol o jemma. Hande ko yewteten ɗo ko ɓure jemma laylatul qadre. Allah ko fa'alul lima yurid. Koko o faala wo o waɗata. O waɗi jemmaji ɗin fop tawi jemma ɓurɗo moƴƴude on ko o jemma ɗo. Ko fi hon ɗum ko tawata ko o jemma ɗo ɓuri moƴƴude e jemmaji ɗin fop. Go'o koye o jemma ɗo Allah tippini alqur'ana o. Ɗiɗi on o jemma ɗo si a heɓimo baraji ma ɗin hino ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83 83 ans. Tati o jemma ɗo Allah tippinay guluje malaika. No tawa e maɓɓe Sayyidina Jibril alayhi salam tippotoɓe ɓen e o jemma ɗo kadi nuzulul malaika tippoto participa e wurnitugol o jemma. Miɗo rentinama hoorema e nangugol e ɗoyɗi mayo pares nange ha ronka wurnitugol ɗi jemmaji ɗo. Allah ɓurni o jemma ɗo e ndew jemmaji ɗin fou fi hon ɗum si tawi jemma goto o ɓuri lebbi wulure ɗi jogaki laylatul qadr haray ɗum ɗo ko fadlun ma ba'dahu fadlu ko ɓural tawata ɓural go ala ɓawo ngal ɗo ta goto eto wopa ɗum ɗo ngal ɓural ɗo. Yalla okko en wurnitugol o jemma talata ɗo hande hino wetude alarba jango bi iznillahi ta'ala. Musiɓe julɓe tedduɓe o jemma ɗo si o naati no du'a ɗo tawa e du'aji ko hebbinte jangegol kon e o jemma ɗo du'a mo wolnoɗen on fi muɗum Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maɗum fa'fu anna si tawi ko on buyi Allah an ko a yiɗuɗo yaafagol mi tori kema yaafolam. Sigo Allah yaafi kema ko dande yite o kama aljanna. Musiɓɓe julɓe tedduɓe si tawi ɗe balɗe 10 sakkitore ɗo kade natuno karamukoɓe buy hino yewti wo hino yiɗa na dey farilla ko hino yiɗa nyande be nyande on tigi looto fi wawugol softugol fi wawugol wurnitugol ɗi 10 sakkitori ɗo fiya heɓu jemma ɗaɓɓa ɗo. Tentini non o jemma wonɗo e natude ka meɗen ɗo hande on tigi looto ha moƴƴa ƴetta coñci labaɗi urnito ha moƴƴa fi hon ɗum ko an e malaika woni e hiridude ko an e Jibril e woni e hiridude malaikaɓe ɓe nyamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe resata ɓe yeddata Allah ko an e ɓeɗo woni hiridude e nder ɗi jemmaji ɗo. Haray urno ha moƴƴa moƴƴitoɗa ha moƴƴa ƴetta coñci ma ɓurɗi e labeɗi ɗin fewta rabbu samawati wal ardi no gasa ko laylatul qadri ma sakkitoro onni e gurdam ma la tadri a anda mi anda. Jonnon oɗo ko ya profitu e makko golliramo wastay sumaye arowo tawatama. Musiɓɓe julɓe tedduɓe Sheikh al-Allama Ibnu Usaymin rahimahullah oɗo o wi'i wo kala wurnituɗo
balɗe 10 sakkitoro ɗen fap majje ka suumaye wo haray hiɓe ɓuri e ɓadade ha fellita wonde ma pellete haray o heɓi laylatul qadre fi honɗum ceerno o inni ɓayne laaɗo sallah sallam maaki ɗaɓɓite laylatul qadre on ka balɗe 10 sakkitore tentini kadi ka ñalaɗe fuuju ɗeɗɗen 21 23 25 27 yon noon ɓay hiɗon andi ko jemma on ada tagede si ñalorma on taga ɗo ko jemma on woni ara ko jemma 27 on woni natude ka meɗen ɗo ni hande inchallah. Si ɗum ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis tawata on ɗon no yonuma ko wakkilora ɓe maaki man qama laylatal qadre kala on dariɗo naafi wurniti jemma laylatul qadri o imanan wondude e gomɗinal na innugol tun hande ko laylatul qadri ƴetta dulukingi yaha ton sifa ko waɗete ka meɗen hara jemma on fof ko waɗgol cérémonie ji fi naɓɓinirangol ñameteji na ɗum ko imanan wondude e gomɗinal wahtisaban wondude kadi e barjitoragol ɗaɓɓugol baraji ɗin ka Allah ko honɗum heɓata wo ko ghufira lahu ma taqaddama min zambi allahu on yafotomo kala konko ardini e bakkatu si wona shirku ma ɗum haqqe goɗɗo ɗum ɗo yoni en laylatul qadri ko khayrun min alfi shahr himo ɓuri e moƴƴude lebbi wulure ɗi laylatul qadri ala e muɗum ko hombo e meɗen mari garanti wuuray duuɓi 83 ko hombo e men mari garanti haysi tawi a wuuri ɗin ɗon fow est ce que hara hiɗa e hoore cellal hiɗa nana hara ma hiɗa yi'a ma hiɗa wawa immade fi wurnitugol ɗi a anda fanɗi non hewtay ɓe ɗon haran wawi wadde dewal jon noon sa wakkilike o jemma ɗo a wurniti o ɗo a heɓi ko ɗaɓɓa kon e o ɗo hiɗa ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83 hara laylatul qadri ala e majji mi sikki tun sa heɓi laylatul qadri goto pet sikki tun haray wawi yonugol ɓay honɗum man qama laylatul qadri imanan wahtisaban ko ghufira lahu ma taqaddama min zambi haray ko o yafama. Si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum hanuɗen wurnitirgol o jemma ko honɗum hanuɗen wurnitirgol o jemma ko defugol ñaama o waye ko ɗoyɗi e yarugol o waye ko mbaldiji e ɗanagol o waye ko rewɓe e fijirgol fayɓe o waye ko wernugol délégation ji ministre ji ma lamɓe ma ambassade ji wallahi na ɗum hanuɗen wurnitirgol o jemma. La première des choses ko adi kon ko wurnitirten o jemma ko hebbingol juulugol si tawi ko darɗe 3 juulaynoɗa ɗo waɗa darɗe 19 si tawi ko 20 juulaynoɗa waɗa 50 qur'ana on si tawi ko juzu goto janngaynoɗa e nder jemma waɗu juzu 3 juzu 4 juzu 10 inna ko jemma ɗaɓɓaɗo on komi habbi kon foppo e nder hitande nden ko hande ko ɗaɓɓa kon foppo e nder lewru sumayen ɗum ko hande wurnitirama ɗum ɗo ɗum woni go'o hebbinira o janngugol alqur'ana bus ɓawo juulugol ngol sa juuli ha ronki janngu qur'an sa jangi ha ronki juulu si ɗum ɗon feƴƴi hebbinira istighfar insinagol siko laabi 100 waɗaynoɗa jemma be waɗa laabi wulure siko nde laabi 100 juulaynoɗa e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗu laabi wulure subhanallahi wa bihamdihi siko laabi 100 waɗu laabi wulure kala azkar ji ɗin zikruji ɗin fop ɗi wirdotonoɗa ɗin fop siko 100 waɗu wulure nder o jemma a anda si jemma goo kadi tawtete ko musidɓe meɗen jelo surruɗen hara ko enen wurniduno laylatul qadri feƴƴunoɗo hikka hande hara hiɓe ley pide maɓɓe hikka ɓe wonti e ley pide fewndo ɗo hara ɓe liwlama boɗeri yo Allah yaafu wonɓe ka ley gaburuji enen kadi yo Allah newnan en nde no hewtata ɓe hara ko en yaafaɓe wurnitira o honɗum hebbingol sadaka ittangol yimɓe ande ñammingol miskinuɓe sakkagol ko adi fima yewtede juulu musidɗo julɗo tedduɗo bandirawo ko adi a juulede ittu sadaka ko adi a ittanede sadaka janto inde Allah ko adi inde Allah jantede e hoorema salligo juula ko adi e salligede fiya juule heewi non e yimɓe ɓe yahataka juulirde hara ñande ɓe tippiri e juulirde wonde ñande na fiyoɓe juulu ko fiyoɓe juule juulu adi a juulede
horu ado hewtandema nden ñande, zakku ko adi hewtandema nden ñande. Musidɓe julɓe tedduɓe, e ko wurnitirte ɗi ƴetta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sifa ɗiɗo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi lazim, tentini sonnajo hara himo fiilade, ma hara himo wuppi, ma hara himo jibini. ɓeɗo fof ɓe wawata juulugol ngol, yoɓe waɗu ɗi askarji ɗo, ɓe janga qur'an on ka tablet ma ka téléphone ji, fi wurnitugol ɗum ɗo. ƴetta zicruwol magol, waɗa wulure andita ko jemma tawata himo moƴƴi ɓuri lebbi wulure ɗi mara laylatul qadre. Si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, komi hikkinta ɗon ko honno andirten mandeji ɗin wondema laylatul qadri on ko kanko ni. No wodi mandeji ɗi karamo ko ɓe yewti tawata si ɗin ɗon feeñi e nder jemma on ha bimbi, haray ko ɗum holli ko nden ñande woni laylatul qadri. No tawa e majji honɗum bimbi si fajiri on subaka on juulama, nange nge yaltay hara hinge rawni pen, hinge laaɓi pos, hara hay hunde ko niɓɓiti fulufulu ala e magge, hara hino henti fen. Si waɗiri non haray anden tigi on ko jemma ɗaɓɓa ɗo woni ko feƴƴi ɗon. No tawa kadi e mandeji ɗin honɗum ziyadatul anwar, annora on ɗuuɗay moƴƴa e jalbugol e nder on jemma ɗon, hara jalbe ndin hino tiiɗi fi honɗum. Malaika guluje tippike, woɓɓe hara ko ɓe tagana ko spécial ko fi participegol e o jemma ɗo. Malaika ɓe non ɓenɗo ko ɓe taga ko aji samu nuraniya, koye annora woni ko ɓe taga. Si ɗum ɗo guluje tippike, ko wonno hatta aduna on jalba pellete o jalba e wona annora. Tati on ɓeydagol annora on kadi e men muɗum e nder on jemma ɗon kadi. Nayi on kadi ko tuma aninatul mu'mine, julɗo on o santay deƴere wonki deƴere ɓernde, o santa wondema vraiment himo e jam, ɓernde makko hara hino waali, ɓernde makko hara hino henti kadi waraha himo wondi e fowtare e nder o jemma ɗo, si tawi ko jemma ɗaɓɓa ɗo. No tawa e muɗum kadi honɗum wan shirahu sadr, ɓernde nden hento, annora on jalba, welo waɗa hakkunde wonɓe e wurnitude ɓen o jemma laylatul qadre. Yo Allah okko en o jemma ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si oɗo hewtino ko ɓe jangaynoɓe ɓeyday, ko ɓe juulaynoɓe ɓeyda, ko ɓe jantotono inde Allah ɓe ɓeyda. Mo be men non hino andi ko jelu wonno e waɗude ado ɗeɗo hewtude, ko wonnoɗa wadde kon ɓeydu e hoore muɗum laabi ɗiɗi, laabi tati, laabi nayi, laabi sappo, double triple, fiya heɓu ko ɗaɓɓa ɗo. Ko adi honɗum waɗude ñande inna jango ko iidi, wo julɗo fo julɗo ninsay no gasa ko tenen arowo wonata iidi. Si anon sama e dimanche weetay tenen ko iidi, wo julɗo fo julɗo o ninsay, wo ko honɗum o ninsata wo waktu feƴƴirnoɗo mo o juulari. Naafilo ngol o welsinino sabu ronkere o ñaami ha o teddi o ronki naafude, o ninsay. Jon non pellete sumaya yehi, ramadana yehi, mo hoori o mali, mo hoorari o naji, sumaye ka yehi. Hecci hanki hiɗen wowla ɗo ko honno gerdeten sumaye, hiɗen fof hiɗen sokaka cuuɗi e o confinement. Hande hiɗen wolde fi laylatul qadr, faɗɗiti jango hara hiɗen wolde fi iidi. Emma mo hoori mali, emma mo hoorari naji. Yo Allah waɗu en hara ko en hooruɓe, hara na en ñallirɓe. Yo Allah waɗu en hara ko en naafuɓe, hara na en hiiruɓe waaluɓe darade. Ɗiɗaɓum ɗum ko honno hommol kadi on tigi ninsata, on si ninsay kadi qur'ana mo o jangano. Mi waɗi dogi, mi ƴawri, mi joldi, mi falike, mi aafike, ha tan on feƴƴi no gasa hay tippande wotere mi heɓari. Miɗo wawno heɓude tippande ɗiɗi, miɗo wawno heɓude tippanɗe tati, hay wotere nden timminari lan. Ndaare ninse ko wonnoɗa dogude fi muɗum kon fop ɗum na ko lannata, amma sumayon kanko o yehi ko jangata qur'an hara hina e sumaye, baraji mum hara koye nder sumaye wona gotum. Nde moƴƴere ɗo a yehi,
est ce que hiɗa andi si tawi hara suumaye arowo tawete ɗum koye juuɗe Allah woni. Tati ko on tigi nensata wa fi'lu khayri lam yushariku moƴƴere kande a participari e nder muɗum. Nana hino wowlede fii ka moƴƴere waɗete ronka notade e nder moƴƴere men hu'i men haaki men toriki on men jeeji on musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen nangi fi julirɗe buyi kono fewnɗo hiɗen nangi fi julirɗe meɗen masjidu ibadurrahman e nder Bruxelles laaken. Musidɓe julɓe tedduɓe ko jemma ɗaɓɓaɗo on ni e hara o yahay ngel ma wonari e nder muɗum e hara suumaye lannay a participare fi suudu Allah wona sabu suudu Allah daro e nder leyɗe Porto ka capital union européen e nder Bruxelles. Ndaare moƴƴere ko honɗum heɓata ɗo ko adi kon taho mi toriki Allah jawle iwri nokkel ɗin fop Europe fop alaka iwrari ha Amérique to fop hay Afrique hay ka meɗen lagine malgré sonja ko woni ton yimɓe itti jawle addi fi nde suudu anno wonɗo Europe wonɗo Amérique hara han joni mbuɗuma goto tawaka ton. On andi o golle l'islam golle suudu Allah no waywanowa bateau ko hombo woni chauffeur bateau on ko Allah subhanahu wa ta'ala ko hombo woni passager ɓe nder ton ko malaika ɓen e annabaɓe ko ɓe woni passager ɓen ko ɓe woni amparantiɓe ɓen. An ko luttanma si a ƴewi ka bateau wal ngal yahay sa ƴawari kadi wallahi ngal yahay ko Allah inni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. O l'islam yo Qur'an ko menen addi ɗum ko menen kadi ƴetti responsabilité fi ɗum ɗo ko be marsa ko be yaha naafi hiɗa yiɗi yahay naafi hiɗa añi ko be yaha wakkilo bakkoɗa batowal ngal naɓorama ka suumaye ɗo mbuɗuma goto fanɗa mbuɗi 50 fanɗa mbuɗi 100 ɗuuɗa wa ma tuqaddimu li anfusikum kala ko ardinan ɗon hoore moɗon min khayrin immorde moƴƴere tajiduhu on tawoyay ɗum honto. Na konakiri na kindiya wona mamu wona dalaba wona pita ko honto tawayta ɗum ko inda Allah kaka Allah tawoyta ɗon o jonnitoyama ɗum nden ñande hara ko yawma la yanfa'u malum wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. nden ñande jawdi nafata ɓiɗɗo nafata ko nafata wonde ñande ko mbuɗu goto mo wannoɗa fi juulirde nden fi yo suudu Allah ndun daro ka yimɓe juula ka yimɓe janga ka yimɓe janto inde Allah ka bayanaji waɗe ka sonnaɓe janne ka fayɓe hunjine alqur'an no gasa waɗa fi nen juulirde wura ha maya hara tigi tigi on a juulare mayri hara yari nde kono pellet kala juuluɗo ɗon ha maayi wurɗa mayɗa baraji ɗin ɗi jalbinante ka nder gabruma ko ɗum ɗon e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki si bani adama on o maayi golle makko ɗen fop dari gesina piiji tati no tawa e muɗum sadaqatun jariya o sadaka ilowo ɗo. Wallahi summa wallahi musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hewtoyay e zaman goɗɗo ƴetta saku makko kange e saku makko kalisi himo itti zakka o rondo ngin saku yi ɗon himo ɗaɓɓa mo jonna har hay goto falaka mo ɓeyno inde nafsi nafsi min ko hoore a woni ko mapinila ene a accay ha hewta ton non hara aloyamo jonna fewno ɗo ko Allah fonti juuɗe makko ɗen o inni man zallazi yuridu llaha gardan hasana ko hombo woni ñawlayɗo Allah ñamande moƴƴere fa yudaifahu lahu Allah sowanama ɗum waɗananmo jo cowalle ada afan cowalle fewno ɗo ko Allah landima aru e ñande go hara waton jinayi jawdi mani ta accu ha hewta nden ñande ndi jawdi ko wonɗa e marde ɗo ƴettu ndi ardinanandi hoorema ko adi a ardinede ɓay pellet ñande go weetay hara weetare o jawdi kadi ɗum no way wanowa hendu ta nangu darnirgol ɗum tun cuuɗi darnir ɗum juulirɗe ta nangu darnir sodirgol ɗum tun parcelle ji e terenji darnir ɗum qabru ma on ko jalbinanama ka nder qabru ma ñande a wawana hoore maɗa. Musidɓe julɓe tedduɓe mo be men yo miijito tentini ene wonɓe Europe e Amérique Occident tuma goɗɗo o haɓɓa ha moƴƴi o tumba e nder keesuwal ngal keesuwal ƴetta jasa ɗo ngayka ko 3,50 m ma 4 m ngal wallina nder ton ko honɗum waway ma hoynande nder ɗon ko won mbuɗo goto mo yitunoɗa fi ndu suudu Allah ko honɗum jalbinanayma nder ton koko imminoɗa jemma juuliɗa
ko honɗum jalbinana e ma nder to ko sadakaji ɗi ittuɗa. Bani adama so fondi e malakul mawti on ko yeloto yo Allah saddaka wa akun min as-salihin. Allah okkam minute goto mi arta e aduna fi min kadi yomi ƴettu jawdi andinmi sakko kono hara woni trop tard. Allah inni kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ko kanko woni wolde ɗum kono pelleto ɗum na ko waɗata few. joni noon fewdo ɗo Allah no haton jini e ma, l'islam no haton jini e ma, julɓe Allah ɓen no haton jini ma, no haton jini e jawdi ma ndin. ƴettu jonnadi waɗanadi Allah. dari ko juulirɗe jelu juuluɗa ila Allah subhanahu wa ta'ala taguma hara hay wotere a participare hay buuɗe mum. konko juuluɗa ɗon wannoɓe nden juulirde ɓen ɗon yiɗuɗa a yiɗa, weltiɗa a weltaki, baraji ko juuluɗa ɗon konɓe taw yeɓe ka gabru maɓɓe. e to jalbinira suudu Allah hay tawi ko ampol hum, hay si tawi hara ko di'ero, si tawi kadi amara feere waɗu du'a inna Allah mi torikema newin fiino ndu suudu Allah laatora. Allah mi torikema eltu ɓerɗe marɓe ɓen fiyoɓe sakko jawle maɓɓe ɗen fiino suudu Allah ndu darora. haray hino hersini hino ɓoyli ka wonno suudu Allah yo yew ha ɗum wonta goɗɗum go hara hinaka Allah rewete. musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum sinelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo sen hewtoyi yawmal qiyama ala wo e bani adama sina o ninsa e nden ñande. sahaba ɓen ɓe maapi ɓeni nelaɗo hay menen julɓe ɓen men ninsay. nelaɗo maaki ko onon ɓurata ninsoygol, wo ko honɗum ninsinoyta men, wo heferɓe ɓen ɓe ninsoyey ɓeyna hanino hara ɓe wonino julɓe. minen kadi ko honɗum wosi Allah ƴettoyi ennero goto, $1 goto, 10,000 francs goto, 10,000 francs CFA goto mo ƴetnoɗa waɗnoɗa e suudu Allah, o yoɓitima ɗum a yi pelle baraji, a innay jakasi mi anduno, ya laytani hanino min hara mi ƴettino jawdi anni fof jaka mi sakkinoga fi suudu Allah ndu. yonno wonari trop tard tawa lawaki tawa a andintinama kadi ko an andi ko jelu mari ka compte ma kadi ƴettu ɗin ɗon waɗana Allah fi ya hoɗindinoye e khayru khalqillah ɓurɗo moƴƴude tageefo ngon fof ɗum ko muhammadun e aboubacrin e umarun e usman e aliyum e talhatun e aisha e khadijatun e maryam wa ma asbaha haula e ko nanditata e sifa ɓeeɗo. musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗum ɗon feƴƴi wo kadi suumaye si innama janngo lanni wo goɗɗo ninsay o tammakko mo perdini. ñallal ngal foppo a juwotinoke e fijugol ɓaawo Facebook e ndaarugol YouTube e ndaarugol ɗum ɗo e ɗum ɗo, aw hande noon suumaye yehi. joni noon hay hunde lawaki tawogoy eto récupéra à partir de o jemma ɗo ko feƴƴuno kon fop inna yeru ɗe sakkitiɗe ɗo si Allah jaɓi mi mara programme hay e hunde sina fi wurnitugol ɗi jemmaji ɗo, mi mara programme hay hunde sina jangugol Qur'an e juulugol ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam e insinagol e tuubugol ruttoka makko kanko subhanahu wa ta'ala. hara e yejjitari ko jemma mo du'a jaboto, hara yeggitari mawɓe meɗen ɓen, mawɓe Fuuta ɓen du'anino ɓe en hande en hewtiɗo hiɗen jooɗiɗo piiji ɗin fop timmani en toroɗen Allah yo Allah yaafo fatiɓɓen e maɓɓe, luttuɓe hoore gurdam ɓen yo Allah ɓoynuden e maɓɓe, yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen fop koɓe wopuno kon yo Allah yaaforɓe sabu yurmede makko, koɓe hawrodirno e sawaba kon yo Allah yoɓirɓe jannatul firdawsi laala. wa akhiran mi toriki Allah onon siɓɓe ɓen fop ƴettunoɓe jawle mum viri ka compte nde juulirde Ibadurrahman laake, ma addirɓe riya, ma addirɓe Western Union, ma addirɓe MoneyGram, ma jonnuɓe jungo e jungo, ma naɓuɓe placiji ka inna yo walline ton. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko onon andi ko waɗiri fi muɗum, yo Allah on okku on konko miiji ɗon konko fala ɗon fi muɗum. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kanko marɗo ko yoɓata kon joddidi lannata, yo yoɓu on ko lannata ya rabbal alamin. no wawi wonde an siɗɗon hara mara ko waɗa, kono lerɗina marɗo o waɗa ko waɗi ɗo wo hara on foti e moƴƴere nden, kono wata décourage goɗɗo. si tawi ala ko waɗa waɗu du'a yo Allahu moƴƴin, yo Allahu newin, hawnaki hara du'a ma ko a jabotoɗo ko a waliyojo ɓi waliyaɓe Fuuta Jalo. Allah jaabina ɗum o newina. Allah elto e goɗɗo no gasa o adda ɗo joni 50,000 100,000 oyna hino ɗum ɗo yehe soodon. hiɗon andi ko jeni haton jinɗen fi sodugol plus ou moins ko 295,000 €, ma yinne 295,000. ɗum ɗo en sooda e cash hara hande kadi e seedi e ñamande. ɗum woodi woɓɓe ɗiɗo tato nayo
petbe Allah wurtata berde muno be min kan de julirde do mi yobi di do inshallah fi Allah mahna sudugal janna dare hadisan ko nena do maki man bana lillahi masjidan kala mahando Allah julirde ko nun Allah wadanayma wo bana Allah lahu Allah mahanoyte o ittoyta malaika ko mahana ma de ko kanko surno honto wadoytanu kander aljanna har ko no dum mahira birikire go ko kange birikire go ko kalisi hara siman on ko dala siriya ko kange e kalisi e yaqutu e zafaran hara yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha hara hakke ko foti ko sida nder darente yasi da yas darente nder dum do ko mbo Allah marani dum don ko yettudo mbudu goto wari do fi Allah neniraabe teddube on participe moƴƴano e dum do mi toranike on du'a khassa sabu teddugol do jemma do yo Allah fewno bibbe modon ben yo Allah wadbe hunjibe qur'ana e sunna yo Allah wadbe juutube balde yaajibe arsike yo Allah wadbe ardutobe ka diina e ka dawla kala ko jogi don e andeji yo Allah ittan on sabu koko dankete don do suudu Allah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala wadube ben fof e satibe wadoygol ben fop yo Allah yobon ko buri moƴƴude joddi jazakumullahu khairal jaza yo Allah yobon ko buri moƴƴude joddi on wadirari fi am mi wondo e wolde on ma fi ardido ko wadirdo ko li wajhillah Allah yobay on ko buri moƴƴude joddi Allah inni honno wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al awfa mi toriki rabbul ibadi on yo Allah okke battare moƴƴo yo Allah okke feere e doole waawe wurnitogol ɗi jammaji wa akhiran zakkaji jawle den julirde den no haton jini muudoji din julirde den no haton jini be Allah jarriburi nawnaje tawata wawata horugol ko be etata kon julirde den hino haton jini mi wakta do hondum kadi si tawi hino wodi goddo hanaado jonnede muudo yo ar o windo e juude amen si tawi goddo o itti muudo o anda kadi mo o jonnata haray tigi tigi yo addu o jonname jonnetebe ben hino wodi jonno ben kadi haray hino wodi haray ko dongal woni ko ben duitani o tentini no ga confinement on wodi do si tawi non on tigi desidi kadi no andi jonnetedo yo jonnumo fa biha wa ni'ma so desidi kadi o nabiray ka meden o nabiri ka meden o acca do feccere o naba dum ka meden mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkam fu meden battare moƴƴo mi toriki Allah kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo har ko liwajhillah o feƴƴinirde fi Allah goɗɗo nafitoroyde yo Allah okkumo jemma ɗaɓɓa ɗon ɗum ko jemma laylatul qadre mi toriki Allah yo Allah ittanmo ande suuɗinde e feeñude yo Allah dannumo ala e wawata e joguede yo Allah yaafo mawɓe makko ɓen siɓe fatigué siɓe wuuri yo Allah ɓoyndu e maɓɓe siko joguiɗo zurriya yo Allah wurnamo waɗa barki kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli mi toriki Allah ko Allah woni fewnowo yo Allah fewnirɓe wono fewninirno Sayyidina Al-Hasan e Sayyidina Al-Husayn yo Allah waɗu rewɓe meɗen sifa nene Aisha e nene Khadija yo Allah waɗu enen modiɓɓe ɓen kadi sifa Aboubacry wa Umar wa Usman wa Aliyun mi toriki Allah yo Allah waɗu giggol e yurmede hakkuneji meɗen yo Allah yaafo mawɓe men ɓen yo Allah yaafo mawɓe men ɓen yo Allah yaafo mawɓe men ɓen enen kadi yo Allah hokku en battane moƴƴo haray en janngo inchallah si don janngo jaɓi wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles ka page meɗen Facebook Lawol Kisal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.